Ketheka mutegere Wero TV na ngochokire nkatho chia mwanya no ntubokona kanya gakwatana batu kindeto chia tumbetekie ntuke kunethirete rinjia onbeto awini wa Kingeru na muonanile wetu amathithio tukubwerwa Purity Richard yemuyayera tukuthuranirite Yara tukuthuranira kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Chief of Staff Julius Bijiwe kuria mandaitari Bamero komeria nini nonto thirikari ni chiometie kumureka mabataro yo twakumurikira rono rwa kurituya nkoro arantu bakurontere chiama chaka batarirete mathina yaraba okulokira yare okuromero impara Adrikari ya Meru tomeria okinyanilia mutaratara yo akumureka mabataro ya alimo ba ECD kaunti neu na biashara babikibiki egembe kumeneria mubunge Dan Kieli kurema kuingia werane boba kirantu awichi dhario wa Nambura. Gakwatu yani tukiambireria ni ati mandaitari Bamero ibarite nyuma ya bokwithira bakirita mukana yo mathaa 48 kiembodia wandikanie bakenda barua chewitithirwa nkathe kwithirikire kerwa kana bethire bagetie mugomo ne ndimulwambiri wa ritingo bisine bongavana Dagitari Julius Bijiwe na ithirite akibauria wetera nini akiwa mabataro ya kumurekwa na kwena mutaratara yurio yurayuetete na mbere ibokenda kuthiatirwa otiera mandaitari Meru ibakwithira betetheka muthuri murio kinatwambiririe nacio Mutongeria wandiko bishine bwangavana no Dr. Julius Bijiwe ne tura kiromba rigitendene kaunti Meru betho beno kiriria nondukagita kaka mibango yote ni tena mutaratara egotigira ati mandaktari bakwandikwa na roroti kuraja mbundi wandikani iketho ekirone ontububu tukwenda kuria antu betu bauterero gima bamwire kana mendix aswa donere mantu ya union it is the concerns Amber is very clearly that it ekire mbesa budgetin which uraba ije twekirete mbesa budgetin one chikwandika ritingo yoba beru ba department ya health na secondly cia promotion ya kandazi inge then department of health. So it's only prudent that we give some little time non to service board ni ombere gwita ya the advertisement na antobo joleria, and I think the munya shortlisting is a matter of releasing the shortlist ya bara bombere kunenkerongo ge kenda then based on that bomba kuthithirwa interviews akiunya manto jaja gwitwa nkathe aigwa marito jao kiraje terete ndija kinyage cabinet kana jombo kurukwa. Then also mantojegie the promotion is that ni issue ya rererwe na list and I think Department of Health na yomba go submit the County Human Resource Management Committee ira itawa CIRAC. Kenda from there it is also able to present kire cabinet for approval na kuma bomba kwitha bakia promoted accordingly na bond across board kuringana request ira chia thire and of course based on the budget ira tu ina ya kumba kwitha finance. So iyi matter ongoing na ngwitike ka ikomba kwitha kia concluded the soonest time possible non to ina mbeza for that purpose in on budget. Muthiene Bijiwe akiwa ngavana wa Meru ti murongo nontumira ndira yonthe kwariria nira yonthe onekenio Weru kuma thirikari nene. So kwenda kuga it's not true that governor wetu kwi urongo aritege project from the national government. No to demonstrate ndagwa clearly na figures and the facts chira to promise na ile chiamberetie na ile chita kwithia kuthithwa. So governor ethera akiuga mandore na kuja kumeta kiri president na na kwina commitment to chionete project yonde tiba kwambia single day chionde no maka kwithira kutukwe muchi amberetie na isa millions and millions of shillings. So for me utio governor ugete orongo ka ugete facts as the year ili anenkere president of the Republic of Kenya ito mwe time ombe kugoe service antoba Meru. Muthuri Murioki, Wero TV, mutirio kangangi.
Tugitana mbere ni ati akariba kumantere mwanya Chiengembe batumite ntumu wake mithikali nturi na kwithira bemoria kwatongeria bangi Bameru etie yobo ni kumania na miario ya mithikali nturi raraikikanire akirita kirwari rwemwe kwa imwe na nyumba imwe ya nthito ya Meru ya kumeneria bamwe batongeria kaunti-ini ya Meru. Mutuma arakinyite we arona Gachungu nwe mutethia wawe na nkiwa unomburaire. So as a brother, if you are signing na muntu romburaite na ngukuona ngukwiro kurema kuibwa then tetera Amiru betotewa irinyene. Mutuma na nenere muno atumba kwa thimu emetheka ntuti kwa kambona kandi mbega gwito muromba uni kanambi I don't know. Enone meadio ya mithika alintore ora ne mutongeri wa mibango kire kiama akia DCP akiaria emoko ya kire TV emwe ntugo oyegoro otugo na ara meadio no ya kuga ati na ithirito agicherania na gavana Mutumanto ethinkene kenda bangania manto mege kaunti ya Meru ethina mbere bwega maukirito na njira mwanya mono ne ayuthi kumantereno Chiengembe utumba kuria wetwira kumuringira thimwagare agoyokia aingwene ciake no ethere we muringira thimu uwe witagure ambesa cia Mumeru Igembe North twina thine rui na no ari no weso ki ministry eku yari na 500 billion every year wari amiaka ele anusu kwe miaka ele wari na 100 billion otinya ndra mwemwe ye ya ki Meru county kanembe otembo ausiena mana Igembe North na Igembe North ye na batero ipo ya na yo kithefa indicate ai miraka itete nento etumike mbere imbi mianga ni aruro na miraka keweta na ngari no agathania asira se milioni 5 iro yukasi ontuko mononkoroke mubiashara nje komantere kinyawa kwithiro na raritie akigethetagira angavana Mutumanto ethinkia kwithiro ari ruterero thirikari kankwenda kwira mithika kirauni rigi kirauni kimutwe kigaumo mutwe uwo mithika we mukuru ntura kawaida obo mukuru ronge onjiri mukuru onjiri obwakwa bira wathana irwete ibiumire kiuwe kirauni kebelere kiuwe iwaremerwe itaru utethia Amiru na etikiuki akiuka waziri ngwira mutuma kurita thai na thirikari ra nene utibunge mutuma mia kwethia na mutuma atela smitho kuwa one time mutuma katoa mwakanya atwetiri into bira bikwendekana ki thirikari inene meario ni ayochirwe kinyayo ne emithika alintore na kumochokeria kiuga ati batiri kwithirwa gitomagirwa antu tababu ndi utumirwa mantile no oni anchogeria kiuria you know gunye no ndimini so muntu robwiri onchogeria brankua mutuma himself na ndi blairo ne antu na akiri ti dolombo you know ichokyo riri alintore rikiyochirwa na njira yenge nione ayuthi wa baba turebiru kira mantile ati utamwiwe mechanic na mantile na biashara cia garage na naandikite antu qualified na ngwicia wisi taboya na telasima we profession ntobura okobwethia no ntukinya weta ko obwethetie agriculture yontori wasiri wa agriculture so rekana mantile tugwa twarege mongoro tugwesande oni ningo ndi mwana omwethi ambirire ingo chuba omwekuru ndori antu betu mwekuru ri kaya kuru betu bachuba imuno kaya kuru betu bathuki muno amenye kuru bana baba muringirite kura akanga bana aka seneta aka MP miaka ele itamuyele na narombe ginyete ngabana na bamwakure nyinge muno antu bakwiba chuba hii ibo bamutiere wari turu de muntu tura okasifu au amethika na gari ende ba tura antu ba Meru rekosa okasifu atongerie betu ba thai tukona no be ania weru bote thi mwana Mumeru Komegebe North Betan Plus Chabari Kongi na kuni ati akariba kurokuma machaka wa dini ya Kibirechibo kietie kayoko igururi ya mathina yarabo kulukira bakiathira kurumirwa ni mpara bakiwa bationa inyaka weta wikuberia bakiathira inya batethirite bakiamukira mbecha cio kuruire batere kwithira chi batethakiaga kimutegi no wina kiriro kio Antu baraba kurukuma gicagi kia Machaka ibataririte thinira bagukurukira muno ikwaga gintu gia kugera kanyone ni kumane na yorarira rirumirite guntu guku araba mo bakuga bationaga mbeca cio kuruna barana bobonaga mbeca no bariugiti kugana Bruno ntobo mambataro kuingia ali no tuturi tutega kuruma ya ndi na miaka 12 nkari ndenja
ni ndaciajirwi mugongo maguru ito na roje na ruga tugura wo mutungi ciringi 5 na no tukagura mutungi ciringi 5 ugichiona ithine nene muno na tutemiunda na aja ira wani kwaya no mwito na tutemi okethira utekuona mbeca cia gwita kuria ikundi ri nyo tejuona mpeja wangi ijere endi iteo ikinyaga no tunicio bia kuria cio bia kunywa ankuromba thirikari itwongere mbeca ici kwarire kinya bia kuria tutekuona ya batu na nde twonjio tutekumba kwigirira nyaruko kana atia kinya baraba ya wangi ijere bati uciona thai na kinya nyaba utwie ito kinyetie miaka na thirikari ne turikane gutuyokia kinya twie mbati kwithwa ndi sene thirikari nkona akira bange bonaga miunda tutimiunda na kinya kara withirwo na ko nukone kurarire gutikyo giku no ndi utiwirigirwo twina bu iromba rendi kiria tongore ba thirikari ya kaunti omo na thirikari nene batonyere barete no irio bia msanda mbere mantu mathuka buru musanda ketiri yo kinyete twaromba thirikari tutegere antu ba Masaka tutegeje gwitwa nyomba nontu ba Mpara bakiga gwa twina Mpara na bare go turikana sanda yo kwejanwa twina aja buri jo takinya kinya jujo kwa kinya twakathanga imono na twakuminya murungu no tubo twika iko ibaba ingi mono bakurara nya na Mpara inde twere koyeretwe ndoro thika imuri ora tongorete gikundi gia antu bakuru nterino cia Machaka kiuga twiromba muntu onde wa wendu wega na ari na tegere ku baba Machaka jaza no ntoja ukugwe nya ibaruga bitingana ko no ntomiunda yonde ne omire inya antu baba ethe bongo tengo gebeni otha ici na nteto no chingie inyinge mono gukurukira kiangazi kia squatene aza ibe batutegere tha ici mbere bateja gutirita mirimo depression mirimo Mpara na mirimo ethene inyinge sana no ntoni nyintongeretie kundi ke imbize thina cie kuru na ekuru no tukure kuru nyabate kumba kuma nyomba tha ici kwa mbere muntu na inyeretwe ni ukuru kurungi inyeretwe Impara zeze na thina ci inyinge niro cingegarira bona riwa reze patake gikundi ke giantu magana zaire na bangi bare o inyachiere bo bena na bao na banye bote ba uchiumba na muchiere menya getarumia mwana o me atika kwira kamenya mantu jangi na ngina gatuta uenga no te utethio bunge na bu kuma gicigo mbunge kia Boringi reporter nteto cia Weru nyukambitaga ki Mutegi akiaria ntere cia maua mukaririete wa ngwataniro ya Mira Moses Lechoro aimbiretwe ni bangi ibakathite ngavana Mutumano Ntobo chokaniria biashara ya Mira bari wa ngavana wo na iritete ngwe nene kwithira gichokaniria wa timbaro bonde bura kana barako kaita batwire na nkuchene bakiwa ngari kathomba ni chionekete kwithira igichoka yo kamatibwa Kimira kia Mira na inya kwithira ikichi kiambe chiao Dennis Mugendi na raniriti na karibana kwithira tutumira riboti kugurwa kwao ni ati ngavana Mutumanto Ithinkia naragwatanire na mutongiria uju wao mukarigiti wa union ya Mira Moses Lechoro na kugurwa nkuruki naragwatira biama bia Mira onto bikwarirwa ri rumwe bakimenyaga kinya naratungatire Mira kuona thoko nthiguru ni ya Somalia ruari nkorejoge katho kiri gavana River Mutumanto Ithinkia ni onto bwa kubangira Kimira kia Mira na kona ni bwega batu tukaita tantu baigembe Kimira kia Mira kibangirwe kumbote dia rimba Mira tu loi na mtu ndo yakera kisaindi cia elare ongori yako president committee mwira nake na mantu ya Mira kupinga na mutuma na aire mutharaba yo Mira bena William Ruto oito banengere kanya tutengwe Mira nekenda no ndo mutuma Ithinkia no kumbokini na William Ruto mutuma Ithinkia no kumbokini na kindike nawe nafasi athurutire ngwe tuoloi wanga ngari thai ijete ngurugia ngari ngurugia rori 20 thaire iugu mathai Somali thai nyanya mirete kwana kura Mutuma Ithinkia bwa sana ntu bangu aturutirite Mira ntu tumenye ntu acorwe tura twendete muno ra samanio Mira tura guthetera Mira kumakaraya awata ni thie ntu acora na Mutuma Ithinkia murungu no yegumerete ne kionene no ntu tukumia Mira thai yeta kuraya kinya landa ni yacoka Lechoro nandi akauga ngavana Mutuma agacinacinwa na baria kinya bagucindana nawe kithurono kijite baibange ni untu ni rwirone rwa nkunie ne bari utino bagakinya Mutuma nowe akathurwa kwina ntu baraba kwenda bagetha Mutuma Ithinkia ruarega tukwenda kubaonya tubere bagetha ngavana bonthe meru bakulugana mbere bagetha munya bacoka bagetha gitu burungi bacoka bagetha muntu tukawira mwangasa ruare bata kwambia getha Mutuma katu kwenda kubukania
Mutuma ntwethingia nawe kanya atongerie Meru twana maendeleo yake tigo loi. Ukethira kuri na muntu kwenda kura. Ukethira kuri na muntu kwenda kura. Tutakinya kanya ga kura. Netere 2027 batiri mane ndebene na reverend Mutuma ntwethingia na mutindiro kire. Dennis Mugendi, Weru TV, muciĩ-inĩ o Maua, kaunti ya Meru. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki yene taito kenja igana rimwe na ithano irachiaringithirwe ni mpanga ya kunoka kwa damu nterechia Maima hiu kaunti ya Nakuru. Wete thirikari ya Kenya Kwanza niritanirĩtio kinyanĩria wĩra nebo chwĩra mbeu mbithingu yokulokira mubango ya kazi majuo na yonyota wakibwa mathoko na inya wakibwa nyumba cia mauri janthi ya bratu tariri mwandiki wetu ande toka Caleb Mutembei. Exe Mbwekse. Wacha nione Mbwekse. Omthe munini wa Rais Kithure Kindiki nejanite title deed kirinja igana rimwe na ithano iria jaringikite ni karikari ya kunuka kwa damu ntereja Maimayo mweri wa kana mwaka wa 2024 Nakuru County. Ithithia riri ni ria thirikari gukinyaniria wirane wa kuba antu baria baringikite antu agwikara kiri mutino huu antu nkurukia 50 ne batera uturo wao. Gavana aliniambia hapa Longonot wakubwa hawakuji, nikasema nikuje. Nimeleta salamu ya Rais William Ruto. Mmepokea? Rais amenituma, iko vikundi hapa 18 ambavyo vinataka empowerment. Na Rais amenituma na message yenu. Augite thirikari ni kuruta ngugi gukinyaniria mawirane kiri ya youth kukurukira mibango ya kazi majuu wakiwa mathoko Nyota affordable housing. Rais aendelee na Nyota asiendelee. Aendelee na Nyota asiendelee. Affordable housing tunaandika vijana. Mambo ya mitandao tunaandika vijana. Kazi majuu tunaandika vijana. Ndio tunasema iko tofauti ya wale ambao wanaongea na kupiga mdomo na wale wanafanya kazi. Kuna tofauti ya kazi na kuongea. And we are telling our competitors there is a difference between work and talk. Profesa Kindiki ni akuga thirikari ni kugeria boria bombeka kubwithia uchumi agitariria mibango kathomba ya witi na mbere. Tunajenga barabara ikiwemo barabara kuu ya kutoka pale Lironi ambayo inabeba watu wengi wa hii sehemu ya Nakuru, sehemu ya Rift Valley, sehemu ya Western. Hiyo barabara tunajenga, tuweke laini 2 za kupanda, laini 2 ya kushuka. Ikifika Naivasha ishikane iwe laini 6 ya kupanda na ya kushuka, ndio tuwe na barabara nzuri, tuache watu wetu kukufa kwa barabara. Ni atigirite aikari ntomwa kumakirira isi ya gwikira inya ikundi mwanya ntere yu. Nikitoka hapa mimi naacha pesa ya Rais na pesa yangu ya groups zote ambazo ziko hapa, na hakuna group itapata chini ya shilingi 1,100 per group ili muweze kuendeleza mambo yenu. Kama mwananchi ananyeshewa, si hata sisi tunyeshewe? Ama mnasemaje jameni? Ama mnasemaje jameni? Wacha nione tutam. Caleb Mutembei, Weru TV. Alimo bai CD kaunti ya Meru bena gento ya kuerirwa na boni nyuma ya thirikari ya kaunti ya Meru otumiria wekira kirore mutaratara yo alimo obayo akurita ngwe mutaratara yo atiira alimo bai bakwithira bagite thirwa nkathi na mantu yangie tumiyara batwire kuthetera ya kumurekwa na undene ntomirie rutine sisi wa kithomo ndagitari Esther Rukunga kaita karakuliongirite skuru yogoti senior school gishigone kia Igembe South ya Bratu tarirwe mwandiki wetu ande toringi Dennis Mugendi.
akinyite cukuru ni ugoti sinia gicone kya bunge kia Igembe South kuria nenganitie ite na roka igana rimwe gukurukira gitio kya mubango jo kumenyekana ta Equalization Fund Management. Minister wa kithomo kaunti ya Meru Esther Okonga ari athira ngavana Mutumana ciumetie mono gukirie kithomo ari antuku neste kuraya kinya akaya ari mubana sari baruga cia gwitithirwa mandaraka na no ntuku ayo kinya kambithiria mubango jo kuria kiriana banasari ari bagakunda gwa usuru. Tunaendelea na walimu wetu wa ECD. On 27 nimewaitia barua za promotion scheme of service. The same day tuna launch feeding program kupea watoto uji. This is a very great initiative to our school. Aja karomba kariba gwatembaru ngavana Mutuma na kumudhura kithurano nekijite. Mutuma nitampea ngapi? Ndio sababu namwambia tafadhali tuombeeni gavana wetu. Wale wengine wanaongea mambo yao. Ukisikia mtu anaongea mambo mabaya ya gavana Mutuma, mwambie akimye. Mwambie nini? Anyamaze kabisa. Atulie tuli, sidio? Dennis Mugendi, Weru TV, Ugoti Senior School, Wandini Akachio, Igembe South, County ya Meru. Iboya Dennis Mugendi no ntubori boti ni iboya mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto chieto atonekanya kunogo kanini nduto chokera ni bamwe ba biashara babikibiki kumantere Chigembe braba ichumbiretie kumenere mubunge wantere dan kilikira bakuwa atithirete akingia mawira ne jaraba ikire yario hubakira ntwa wichi dario wana nyambura nyuma kaitate kuraya ugeta kuraya. Lisha Milk ni rionka eria rena inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Menuru ya Meru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk ni rionka eria rena inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragie jithate mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekushedha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bonge abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukane ba mweri jwe thato ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kito ringere thimo namba 0719 223
223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Peke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nginya na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria ende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwa nteto nkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwanyirwa turaro rya kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Cookies, pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, love. Ngako watogeni orengi na katho chia mwanya no ntuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu tuichokera biashara babikibiki ntere chia kiotene ibaichumiretie kwithira bakimeneria mubunge wa Egembe Central Dan kile bakiwa na bekire wira nebo bakira ntu awichi thambura na riowa na inyoba lwamira kuthoma witithia bwankari mawira ne bakwathira hata ithire ya ingia amwabo mulwamiri wa CDF Ruben Bario na rumirete mibango ya wakira biashara bantu akwithira bakinogoka na akiwa kwebo bagunekete na kithomo kiu kiondereba ya bratotarirwe ni class Chabari.
Batuthikire na baturiteri wene itukumiri ware ne nyambura no eturera wa niromba ari na mandereba ababonda bonda tauni akiotine baraba kuga ibairito bagakiro abantu aukarana kwirira riua no ende monkathaino mubunge ojita kariganiritwe kana aregete kubaruthira urira no chairman wa CDF Embu Central akuga ati mitaratara ireo ititirite buru ndani kile kwe bonda bonda shendi ato indiere atwakira na atwirire ayukumetene age atwakira na inyana atwirite mbere nyokumetene na mwangatha yetomba wokwa na thayo gya kolele twenderi wene tore bigibigi sionderi wene ire bira to kwenda bonda bonda shendi tote kuromba bonda bonda shendi kutuka tukelenga mheshimiwa no ntoire game budget ne bia chiambi cha thirikari ne allocation yetu SNDF na allocation ya bia thirikari wakati hamujafanywa kazi hiyo ni haki yenu ya kuitisha hiyo nini kazi ifanywe kwa number 1 antoba bonda bonda bena haki ya kuandamana bena haki ya kutemea utorario wene magari ngawiri wana bakiro imbura na mbia chocho thirikari chokitangwereko ama ni pesa hakuna iko miaka kudhiria miaka ena Embu Central tunenge ngurukia milioni 800 kabonda bonda kwa ndambe chana kana to bomario wene ala viana vienda shindira yokwa kurubara benda siona boi bari be kuria baru ete okwara na tro gatubae kanya kenda babangani kabetekaniria mantu yara na mwisho rera kwaremere itwetire na twabangania antu ange shindi yoko twina viano bara na in the next 5 days shindi gethe kwanjiri wokwa kinya contract rende na ingwe na kerondele na woka shindira nkurukia bonda bonda abai bakomeneria mubunge oje nkuruki no ntoba manto megie kwegwa license ikore antoba bonda bonda no ure twandike list ya member baraba kwenda wende driving school bande kwa anto a member bigi badero a member ngirithatu we kwande kwa ngirithatu wandike were nanto 7 takyo nanto sisto ko yande ne adero ndene gembe ndore ana manto akoriaria kuma mweri omwanja antu baba bigi bakuthoma driving school begara bakuthoma degree uteweta ibengero irasine bamawe tu mbesa lakini mwesimu wa nurire driving license mantu itu aya banganirie na kethra gwe mbesi mwesimu ndani kile akishirikoro cia mbere ni cia vijana babunda bunda na rira betire na kuthoma na skuru kwe bamo bendele na kuthoma boya na bangi na bateta kirasine bara bendele kuthoma boya orindi bathithitikerio na bakona driving license cio bara na bateta kirasine batisinyere keri kibwitha cua ibo bogu bakiringe sale pamukibo kana baberutere batukumenya bikuendelea kuma kiotene Embu Central Petan Class Chabare Kongina kuni atio kamati no gendi bilwami kwa kaita barabareni ya Embu eta Kanyonyo antoko etwa Machanga mbere South na boni nyuma ya karibarabo karina mudhuro kuinga barabara yo bakitheta ni thina ya ruira bakuwa ne banyamareti bonene hakariba baraba ingine ya reminari thibakiwa kwe ya maramari bakundete ruirwa muro yo thiba na murango yo nyuma onto batirite batena ruebru ya bratu tariru mwaniki wetu wa ndeto kuma kauntini ya Embu Rita Mwaniki. Aturi a mwena wa Masanga thiini wa gicigo mbunge kia Mbeere Therero thiini wa kaunti ya Embu ni marurunganite guteta ni gutura mai ma kunywa wana kana ma kurima mavingite barabara ya kuma Embu kuthii Kanyonyo makiugaga mai ma runjirwa thiba ni mavingiririe mwena wa Kirinyaga ni arimi a mucere na uguo magakora matina mai ma gutumira micii yao ma kunyuithia nyamu ciao wana kana ma gwitiriria mimera yao na kithina uria utumite tucemanie vandu ava ni manje tukoretwo twina thina wa manje kwa ivinda iraca ria mweri mugima kuma Januari ikiambiriria na nginya umuthi matwira wa manje ni maguka na makinyaga kundu kumwe na kumwe magitura maturaga mavingagwa na tumeraga na riu niko mategucaga niko magio ni kamenyeri mavingagwa tukithi kumetia mageterwa maandamano wegua watwakinyendie maandamano makivingurirwa magicoka makivinga ringi mari na guoya wa uguo ya kugwatwo ni mirimu kumana na kunywa mai mari na giko guko makionaga ni makuruta ciana cia cukuru kuona gutire mai macukuru ringurani ni turathĩnĩka mũno mbari ya ciana ikithi cukuru watora nginyagia twiyongia twina thina mwingi muno tondu na nginya mai ma kuthamba tutire ni turavitukira changamoto nyingi muno ndira turathi kwenja ithima maere tukagenda ku tukethagira no aciura mundu athi kunyithia akethagira ku nginyagia gutima yonge vaindo ciaku kuthamba tutirathamba ana ma kunywa twathi kunywa niko turakorora wanao mani tugwatire riu thina riri vo
manjiana mari manini uguo maraturagura kuria mithangari mena gikoni hiura iranunga kuu na varia riu marenda atongoria akuma kaunti ya Embu magwatane na aria akuma kaunti ya Kirinyaga kumaretera mai. Ugu ni twendaga ngavana auke tugie na ugu auke vamwe na ngavana wa Kirinyaga tugie na wigucano ati manje kwivinda ria makavinguragirwa tukamona anakorwo ti mithenya yonthe tondu turabatarania ndui na thina wetu ni ndui na tutirenda maundu mengi manje moneka thio tutina thina maya maraguma na kure Kirinyaga ni kuronia ni kwa andu a Kirinyaga magwatanite na ngavana wa Embu Cecily Mbarire na turenda marie marikanirite matika tume manje ati mavingurirwa mararugama na mwenoro wa koyo gitu na ukundi gutie kindu turona. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kungina kuni ati MCA wa Karama James Mugambi Mungathia na areanite na meri ya wakili Mugambi Manyarayo muringithania na kwaragania yekaro kiandiki bandeto kira kiathuraniri ntere une nyumba imwe ya ndeto ya kumo wa Meru awete meri Manyara ti ya uma ya brato tarirwe John Thika kiri mutongeri omoragurire nchobi akundia ndakasheja kulinga gituma na bahakikisha kipindi kiu gitenderera. Mutongeri ou ni MCA Karama wa James Mugambi. Mutongeri eu nkandira nwe personally na perpendicularly. Ndienda kwambira nago Mugambi. I can assure you uwe siasa ciaku Karama igukinya mwisho. Note mutongeri ukagerio ntujabuka ere because I will deal with you properly and perpendicularly. Ikumania na mearianire musiasa Mugambi Manyara akiringithanagia MCA wa Karama wa James Mugambi Mungathia na mantu megenie na kwaraganiwa we kipindi ga TV Montele cia Karama tuge Jumapili nthiru na ara Mugambi akuga ndeto icio rongo butheri na itie na muchingi no riku kunia kwenda kuira Mukarama Mutiania Mumeru na Mukenya oni in koro yakwa na karibishite antu banda na Karama na bra bwana Muringi okura wa Meru aweto Senator Mugambi Imanyara aku ainda mathira anto mchobi unintabwitha mantu yau utembia nenkereta cheko mathanira ndenda atwira nchobi ya uriku yagunda na gwa mutongi na ikombe na ya uriku au no ayana lakini tebo yaga mukuru omeaga 70 yau kwa riorongo akaria mtu ati na akiri Mugambi Manyana na yetira antu bakarama lebi kinya lebi baina kura Nthagaya kwa bara live na kura iba chiari ni baina chiari bo baina roina na tonoina batu antu bakaramane antu twendete thiri tutiriano levi na nthaka chetu ni airitiringwe Kagita ni waku Mungathia riuga Imanyara na mujietiritie onto tayari kuotoro bwake burwati akaringa riboti kigituo kia polisi na arerite muingi agauka kengaro kinyimwe igua ibamenya ni Imanyara rutango ginu kintu raki ndiarite kia Mugambi Manyara karitete threats ambira anditana lesson ambira kandili na oni inkwenda kumenya ri na tabangite kundili na oni angati abangite ombura oni branko enda kuwa kanko enda kuira antu bakarama antu ba Meru ukethra kububu mbigyo kareka kibokwa irware kethra kampura kisiasa kethra kangera je sniper itone nyaura na urai so tukumethana na wakabangite ombura lakini oni irware nkayo kiombi kenda ntukwira kinya muntu antu ila matanjirene menyoro kusika ni Mugambi Manyara kiripotera ndo cha Weru kuma Montele cia Karama tigane Mbetagwa John Thiga Ngwataniro ya mbeo mbithikia menekia ODM ibaritirite Minister wa Kigina John Badi mukana yontuko mwanja kurekeria bilioni 12 iraba kuwa icha kiama kio bawete mugarona bo bakabangane maandamano ya tarara konwa barite yabe muchine yo Machakos kigikarona andiki bandito hini kuduranirite ribotie Ngwataniro ya mbeo mbithia kiama kia ODM kiariana andiki bandito Machakos niyete Minister wa Kigina John Badi ntuko mwanja kurekeria mbecha chio mngana ya shilingi bilioni 12 iraba kuwa icha kiama ke. As a party, we have a very elaborate plan for the young people all over the country. Mashinani huko chini kabisa. We will want to engage those young people because we want to carry everyone along. And therefore, for us to be able to do that, we must have the resources to reach them down. The resources even to print the merchandise
the resources even to communicate, and even the resources to put them together. And therefore we are demanding from the government that please release our money. Therefore we are telling Mbadi, please stop these games that you are playing with us, that we are playing with this party. By next week, if we don't receive that money, don't blame us when we refuse to present your name. Because we as young people, we will refuse to submit that name. Yes. We will refuse to submit that name. Yes. Therefore, we have given you only 1 week. Release our money. Release our 12 billion. Because we also want to cover, to be seen, and we want to be heard, and we want to consult our young people in Mashinani, and they are waiting for us. And you know our structures. It is at the polling station. That is where our membership is, and we have to reach them. Therefore, we are demanding that within 1 week, pesa yetu bilioni 12 ikuwe hapo chini. Ikimuchemanio yoyo ngwataniro ebatarĩtie mibango na yaraye mbere yo kinyanelwa bakiwata mbaru kuthurwa kwa mwandiki munene wa kiama kĩũro watilite. Orientation and induction of newly elected leaders. The NGC listed to the Youth League reports from our 47 counties. The newly elected Youth League leaders were taken through the ODM party constitution and the Youth League constitution to help them in carrying out their duties in line with the ideologies of the ODM party. The Youth League NGC discussed and considered the resolution of the Central Committee held on 12th January 2026. The NGC supports the appointment of Honorable Catherine Omanyo as the Secretary General, as the acting Secretary General of the party. Sisi kama vijana ndio tuko wengi katika chama. Sauti yetu, idadi yetu na nguvu yetu ndio nguzo ya hichi chama chetu ambacho kimefika mpaka leo. Na kumaanisha hivyo, chama chetu tunapoenda makubaliano na vyama vingine, lazima sauti ya vijana, lazima representation ya vijana iwe pale. Ambao sisi kama makubaliano yetu kama vijana wa ODM Youth League tumekubaliana kuwa lazima tu na vijana wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume aweze kupeleka matakwa yetu sisi kama vijana. Rais wa Nthuro ya Kenya Ndagitari William Ruto na kinyete kimambura ya wekirwa thombe ya skuru ya National Intelligence and Research University era Intereche Nairobi kimambura ya rais na baete chata ya kwethia skuru university akiokia kanya kuwa mathomo skuru ne ya atetheria kiekulikithio karia Nthurone ya Kenya. Tuko ya narua Rais William Ruto na gukari mugeni wa giteo amwe na atongeria bangi kiri thirikari nene ni kiri mamburaja gukungwira gwikirwa nthombe kwa rito mwanyaja nthiguru ya Kenya na kinya ome ya nthiguru ni kuma kiri university reije kene janiro na kimonimoni National Intelligence and Research University. And by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Your Excellency's unwavering support and strategic guidance have enabled this institution to make major leaps towards and forward in the shortest possible time. I want to congratulate the graduates, and I believe that this spirit of bringing together all Africans in one class is taking us back to where we were as Africans. Niaria ajoketie na kanya kuringira ndebe mogaruruku ja kithomo ata nthigurune na nkuruki gutariria mibango mwanya bari nayo kenda kwagirithia kithomo. We have not only straightened the competence-based training into competence-based education. We have reformed our funding model so that it is student-centered. We have expanded space in our classrooms, and we have made sure that there are enough teachers and tutors in our education sector. We have increased our education budget in the last 3 years from 500 billion to 700 billion this year. And in the next budget, we're going to move it to 765.
ya muthia gutariria mirandi ya wetina mbere iria bakubangania na kuria Kenya gwitikia mainya ja mugongo jwa Kenya. Expand the road network by about 28,000 new kilometers of tarmac. Extend the railway to Uganda onto DRC. Build a new airport. Expand that infrastructure space sufficiently. It is important for us to believe in God, to believe in ourselves, and to believe in our nation. Kanyene Kawero TV, Mbita Nelly Wakethenchi. Iboya Nelly ni iboya mutegeri kona kanyaga kuatana badu kindeto chietu ndeto na njire kinyanirete iwona cheringa boya theithatu na nusu onimbeto wa wini wa kingero na mwonanilia wetu wa mathithio tukowerwa Purity Richard angotie weche maani ni mobango iyo tuthonko mejura yo kweyera ntuko chionde cha kiumia kwambiriria ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Jumaa thainya mwanka thaa mwanja kireterwa imonene wa Kagwe. No mwaga magita jonde naenda janda karanja na kira giantethiri this time round tejare ara Nairobi naenda ende kumenya ukeja kubuto ngugine itikiria ndikwijanja ndetikiria tikugutwa kigunyia kathira arethirira inya kathira nyambe choko ni gutyo kuthuka itikiria mbeca ciakwa ni kuthuka na kinya mirimu yo kuona kigwata ntu cyo akugwata itikiria na wendere kunywa ndawa jo tikuraga lakini ukala gwitikiria kwina gitu antu betana gichungu stigma iune agakura ate murimo kana kwaga mbeca ndetikiria nguge kuthira na mweri yethatu ntiri muchara ndatande ndi twinto twakwa ndale anyomba ndale twinto tura ndale tendukene ndachoka na ndi ndejanja tweja twakara mukuru kwa ana bara bateo wakwendenga kiau na mwathani na mpete bakwa riu baire na ba mugwanja ana ike igira mama tokana te 10 nejo kiawe nana 10 no njare ko nanga ino ni urire ote munga ugutembi mwakuru kwa ala mwenda ire nyatha ina mbuga nkejo mutiganiri antetiga eta kura munga umbaria na maguru kwethe mndene eta kaura munga wakeja jwa irite akija kuma toi munene ane kajo kuma toi na ejo matoi ire jo matuguru inda atumira rugacirwo bere batige kuna tututurea itutuko monota kore nki by the way ngabera ndege toro kya kubona ntute monga wake monga ujo ne nyangiri green na ejo ani kwajo koma twekinya kore kwajo kora jonge agaitia kaira maguru ageta kaura na enkirio au kwe mukuru ndachwirita ngweke bere